ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka kanuni lek kai jong ka D1 Sports Club Krayora ikanam ladu ha ka lempungi lek kai besisngi ya ka pelong da ka National People's Party Umden Zone ha madani lek kai jong ka snong Umden kata hadin bakala ban penlim no ya ka Umden Football Club da ka Wailanot ha kani ka lempungi lek kai ki don khat artli ki kanhoni lek kai na ki snong ki pamarjan ki balawan manishim menta Andre ha ka jinga khun ka wai hadin ka wai pat Deka D1 SC bat ke Umden FC kibala poi syak final. Ka D1 ke belayo rai ka nam la du. Kalayo Korea khusnam da ka song pisa ka bakhat san hajar tengka lembat ke trofi kat ba ka Umden FC. Kebalawan ka kerdan baar kala Korea ka song pisa ka ba shipau hajar tengka lembat ke trofi bat ka Umshit Sports Club. Kebala poi ka kerdan balai kalayo Korea ka song pisa ka ba san hajar tengka. Ha kini kesengi la sakilang do Vice Chairman jongka MREGC uba Ibor Tensong uba long kumukongsan u Vice Chairman jongka SLPGC uba CBCM u Working President jongka NPP Nongpo uba Mensing Makri u President jongka NPP Umden Zone uba Everest Mensong bat kiwe-kiwe. Giron kami kroy kapar kabubuan namar bala tasurok hi kadi kabullo kadi kabullom jong kroy kapar namar bala kata siyo usurok kador kali keren po Islam kita tina takadaw masyukwa kanya turo ipi baka sorkar hi hakajelam jong ka NPP hakajelam jong usakonra bad isa prestun tensong kila debt ban sanction ban pembahay kusurok Blue PMGSY na undang sa umtray ka internal road Umden Manipur Umden Kare bat kani kapisa kalong laiko bat nadok portion din kadong kasi ren lembata World Bank balesi kani usurok dobi kalsaha hakim isri for kasawat dan kasi jisur dobi ang kasarkar kandai Henry kasulong din ba women yung dan hangkon kadiga ka ika pagkabot kalong ba namin sa kaman nakaliang dan pipi kan persyang banpul katong banjob akan ke eleksyon barbat arkulay kanang ba yunla ban ayo bin kacik sakri kapabahan nagbabata di kumpapratip ki kamrat tajong dan pipi bakal apa tangi bilas nam stek pi kumno yakikam ki belasateng pada ki power post nam kikam ki pada ki witan yo ikatala hetoi menta kikam kelaya sakamat kung gajingron no ikar motor ki kelaya sakamat nanta mapisa ni kinong hoy kanu bisan jari kajing tuot jogasa pi kami yung ilaya proses bagi kermen bakini kinsa urlong hakabukut jogatram juni kena takadaw nakapat kipi bapilya an sinlang yakin ang tuloy party hanggi hapo Umden Zone hapo non poblok bat ang district berkuwi kanang ba ni jobyang ban ay kadi sekri hamba balesi lada kakusus yung fikan doon sa isin hakasurkar lasi ki salong ki bi kentin ksiar kentin rupa na unong may kaman jong i deputy chief minister iba Preston Bensong iban sa IAP yagi kantin kitbok niya pinky players bat kunjur ki parlok hanum ganjongi bunsuyo al gasturgani pero kay gilok si kantin ar kantin hadin bala khamslem khamchuyo araban ya kando ban ya dan batri banyami khamat hadin bagi kam detat ado kanya gapor bagi ni gilok na pomden kilala aban lumban lang ban kot niya pigi kun sama le sa kiromba rin mat yani iba sultanat manila kay football kilala aban lumban lang kanya gapor te parok may
Kebabon gikam kabana kalian ke sarkar kabalayalam khamat haga dengan kempi. Kalale subon ke na bantaji mentoy John kastet ke jumi. Krem dan yang siliang khamat ya katanum den ngadu nompo. Kebabon gikam pinsa yosiohi pinsa tepi na kita ki breu kiba lasenya ada ke sarkar bat nyeru kiba juput snow na gopor ya kijingban kam jo gede kathan mo jumi sepo tanim den sikithan nompo bat kumta terter kumnong inele habangin la ban penyo ya kathong banyo banya song hasenda bat kita ki babana kabor wi kham yo song paji nagadaw bangima ban poi siya kata kathong jo gajing angut banwara ya ka development te daylang ba jo pigi kun sama bagi parasyo berthau banya perkhat banya tip nagbanta kumno bangim jang siya ka sarkar kumno bangim yo ban penso ban pensap bandan hasna bag ka sarkar banwara ya kiskim ki baparokar te parlok be sigantin arkantin nagbanta jo pi ki prayers ba ki organizing committee ba kinnam songthai banwanra ya kun kini kijai function banyak kendo iki kon samla ya segera ke par ban kendo iki rumang ba kendo iki long kami banwanra kita kejian jan banwanra ya ki kampung roi kat ba nilai banwanra syaka jengdan kampung.